Iyi ni radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yatunguwe n'icyemezo cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kudashyira umukono ku masezerano ya gahunda y'ubuhahirane mu bukungu mu karere. Kugeza ubu hagati y'u Rwanda na Kongo nta biganiro byabaye, hari imishyikirano, ari nayo mpamvu ubona bahura ukabona ko basinyanye ibintu bagataha buri wese abyivugira uko yishakiye. Ikinshasa umuntu wese ufite izina rijya kuvuga nk'iry'ikinyarwanda yewe n'abahavu n'abashiba tubatotiza, ugasanga i Kigali imbuga nkoranyambaga zose n'abanyamakuru bundi baguye ko bayubashye barimo baratuka Tshisekedi, baratuka perezida w'u Burundi kubera ko ngo fashe Kongo. Jean-Claude Nkubito, umunyamabanga uhoraho w'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro n'ibiganiro muri Afurika. U Rwanda rwatangaje gahunda nshya yo gukangurira urubyiruko n'amashuri kubungabunga ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Kubishyira mu nteganyanyigisho, kubyigisha abarimu bakabimenya, noneho abana bagakura bazi kurengera ibidukikije, bazi iterambere rirambye risaba iki, rivuze iki. Pascal Gatabazi, umujyanama mu bya tekiniki muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje guha Ukraine misile za Tomahawk bizatuma umubano w'Uburusiya na Amerika usenyuka. Ikaze mu makuru y'Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Igihugu cya Afurika y'Epfo kirimo kohereza itsinda ry'abashinzwe iperereza bakomeye i Paris mu Faransa kugira ngo bafatanye n'inzego zaho mu iperereza ku rupfu rwa ambasaderi Nati Mutetwa. Umurambo w'uyu mugabo w'imyaka 58 wabonetse kuwa kabiri w'icyumweru gishize mu busitani bw'imbere bwa hoteli Hyatt Regency, aho yaguye avuye mu igorofa ya 22 y'inyubako. Komiseri mukuru wa polisi Fanny Masemola yavuze ko abapolisi 5 b'inzobere bazakorana n'abafaransa kugira ngo iperereza rikorwe mu mucyo kandi risesengure byose neza. Ambasaderi Mutetwa yari yabuze kuwa mbere nyuma y'uko umugore we yakiriye ubutumwa buteye impungenge bumuturutseho. Mu gihugu cya Somalia ho abayobozi baravuga ko abarwanyi bose 7 ba Al-Shabaab bagabye igitero kuri gereza irinzwe cyane i Mogadishu biciwe aho. Abatangabuhamya bavuze ko bumvise iturika rikomeye n'amasasu menshi kuwa gatandatu nimugoroba ahitwa Gotika Jiriko, gereza irimo abarwanyi ba Al-Shabaab. Al-Shabaab yatangaje ko ari bo bagabye igitero, ivuga ko yabashije gufungura imfungwa z'intagondwa zigendera ku matwara ya Kiyisilamu no kwangiza byinshi. Ariko itangazamakuru rya leta ryemeje ko abateye bari bambaye imyambaro ya gisirikare bose biciwe aho, ntihagira n'umwe usohoka ari muzima. Muri Malawi ho perezida mushya w'iki gihugu Peter Mutharika yasezeranyije kongera kubaka igihugu kiri mu bibazo bikomeye. Mu ijambo yavuze nyuma yo kurahirira kuyobora igihugu cye kuri uyu wa gatandatu, uyu mukambwe w'imyaka 85 yasezeranyije kurwanya ruswa, kuzahura ubukungu no kugarura icyizere mu butegetsi. Mutharika asubiye ku butegetsi igihugu gihanganye n'inzara, izamuka ry'ibiciro no kubura amadovize. Yagize ati, nta biribwa bihari, nta madovize, hari kubura lisansi, ubukene buri hejuru cyane. Ateguza abaturage be ko inzira yo gusana igihugu izaba ndende. Mu burasirazuba bwo hagati, inzego z'ubuzima muri Gaza zatangaje ko abantu benshi biciwe mu bitero by'indege za Isiraheli kuwa gatandatu. Nubwo perezida wa Amerika Donald Trump yasabye ihagarikwa ry'ibitero nyuma y'uko Hamas ivuze ko yiteguye kurekura imfungwa nk'uko biteganywa mu mugambi wa Trump wo guhagarika intambara imaze imyaka 2. Trump yatangaje ku rubuga rwa Truth Social ko Isiraheli yemeye gusubira inyuma ku mirongo ya mbere y'intambara muri Gaza, kandi ko igihe Hamas izaba yemeye umugambi w'amahoro ihagarikwa ry'imirwano rizahita ritangira.
umushumba wa kiliziya gatolika ku isi Papa Leo we yagaragaje icyizere ko umugambi wo guhagarika intambara muri Gaza uzatanga umusaruro ushimishije, asaba impande zose kwiyemeza gushyigikira amahoro arambye kandi asesuye ashingiye ku butabera. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guha Ukraine misile za Tomahawk bizatuma umubano w'Uburusiya na Amerika usenyuka. Muri video yasohoye kuri iki cyumweru yagize ati: ibyo bizahindura isura y'umubano wacu cyangwa bisenye intambwe nziza zari zatangiye kugaragara. Urakoze Temistokle mu Tijima. Amakuru mushobora gukurikira ku mbuga zacu za YouTube na WhatsApp @agasarokaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu @agasarunetwork.com. Agasaro Kaburaga. Mu mpera z'icyumweru gishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo kudashyira umukono ku masezerano ya gahunda y'ubuhahirane mu bukungu mu karere izwi nka Regional Economic Integration Framework. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yatunguwe n'icyo cyemezo. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makulu abinyujije ku rubuga nkoranyambaga X yaragize ati: twatangajwe n'icyemezo cyo ku munota wa nyuma cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kudashyira umukono ku masezerano. Jean-Claude Nkubito n'umunyamabanga uhoraho w'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro n'ibiganiro muri Afurika, ngo haye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze kumpa ikaze. None kuba impande zombi zitarashoboye gushyira umukono ku byo zari zumvikanyeho, mwebwe mu bisobanura mute? Nta gisobanuro kidasanzwe kigomba kushakirwa ko abantu batasinye ibintu bamaze igihe baganiraho, ariko ikigaragara nuko iyo abantu baganira nta gihe ntarengwa bagomba gusinyira kigomba kuba. Ntabwo imishyikirano ari urubanza nibwo bavuga bati ruzamara ibyumweru 2 cyangwa se ishantiye yuko bakavuga bati inzu izabirangiye ku itariki n'iyi. Haza buri gihe ikintu gishyashya mu abantu bari mu mishyikirano, kuko buriya baba bahuriye hariya, ariko hari ibiba hagati mu bintu by'ububanyi n'amahanga bya diplomasi hagati y'ibihugu, ku buryo rimwe na rimwe abantu bibwira ko bigarukira hariya bahuriye, ariko ntabwo ariho bigarukira. Bashobora gusanga ku munota runaka hari ikintu batumvikanaho neza, bamwe bakaba bifashe gusa. Ikindi kibazo ngira ngo abantu batakomeje kuvugaho ariko umuntu atakwirengagiza nuko hagati y'u Rwanda na Kongo barakora imishyikirano ariko nta biganiro bakoze. Ibiganiro rero iyo bibanje bituma abantu bagirana icyizere. Icyo cyizere nicyo cyonyine gishobora gutuma imikirano igira ikintu igeraho. Ntabwo bivuze ko imikirano barimo ireba kongera umutungo mu karere, ko ntabwo bivuze ko bitazagira icyo bigeraho. Ntabwo bivuze ko biriya by'intambara bavuga ko bagomba guhagarika ntacyo bizageraho kubera ko nta biganiro byabayeho. Ariko ibiganiro mu by'ukuri, ibyo bita dialogue, iyo bibanjirije imikirano ariyo bita negotiation, birafasha ko bituma hagati y'abashyikirana hazamo icyizere kugira ngo ibyemezo byose bagufata babe babyumvikanyeho kandi bafitanye icyizere. Kugeza ubu hagati y'u Rwanda na Kongo nta biganiro byabaye, hari imishyikirano. Ari nayo mpamvu ubona bahura ukabona ko basinyanye ibintu bagataha buri wese abyivugira uko yishakiye. Ikinshasa umuntu wese ufite izina rijya kuvuga nk'iry'ikinyarwanda yewe n'abahavu n'abashi bakabatotiza, ugasanga i Kigali imbuga nkoranyambaga zose n'abanyamakuru bundi bagombye kuba yubashye barimo baratuka Tshisekedi, baratuka perezida w'u Burundi kubera ko ngo fashe Kongo. Biriya bikwereka ko mu by'ukuri imishyikirano iri hagati y'u Rwanda na Kongo nubwo ari icyifuzo cyiza ndetse n'igikorwa cyiza, ariko irabura umusingi. Uwo musingi rero wagombye kuba ibiganiro ku buryo abantu bahura mu by'ukuri bafitanye icyizere, bazi ko igiturukamo gifite inyungu ku mpande zombi. Icyo rero kirabuze. Ntidutungurwe rero nuko hari ibintu badasinya kubera ko ubwabyo bagirana imikirano baraye batunganye mu nama ya ONU. Ntabwo abantu bumvikanye ubwabo kugira kubabwira ngo bakore imishyikirano n'uguta igihe ntabwo bishoboka. Kutabaho kw'imishyikirano cyangwa se kw'ibiganiro nk'uko ubivuga bishobora kugira izihe ngaruka ku ntambara ikomeje? Izahagarara, izakomeza, izarushaho gukara, bizagenda gute? Iyi ntambara yimaze igihe kinini, ntabwo intambara yatangiye ejo bundi, ntabwo yatangiye kubera ko banze gusinya. Intambara imaze igihe kinini, nubwo tuvuga ngo ni kubera muri 22 yanatangiye mbere, kuko n'abari abateye bari barigize babaho muri 12 babayeho 97. Intambara yimaze imyaka myinshi cyane. Ngira ngo ikigomba kwitabwaho no kugira ngo babone umuturambye kandi uzahoraho. Intambara rero iracyahari. N'ubu ngubu bavuga ngo bafashe ibyemezo runaka. Intambara mu majyepfo ya Kivu irimo, ndetse no mu majyaruguru irahari, barimo bararasa ejo bundi bahaciye ikiraro, ngira ngo mwarabibonye. Ibi ngibi biratinza ibintu,
ariko uko byagenda kose umuti uzakemura ibibazo muri kariya karere si uko bazarasana ngo hagire utsindwa n'utsinda. Umuti muri kariya karere k'ibiyaga bigari hagati y'u Rwanda na Kongo yewe no hagati y'ibihugu baturanye nuko bicara hamwe bakavugana ibibazo byose nta kubereka, ubundi bagafata icyemezo simusiga cyo kubana kivandimwe no gusangira bike bafite ariko bakabisangira bakundanye. Naho ubundi biriya byo ngo baratinda muri iki gihe nibyo, ariko uko byagenda kose umuti twese turawuzi nuko abantu bazicara hamwe bakareba uburyo abantu babana kivandimwe bashyikirana kandi bafatanya muri byose. None kuba intumwa za leta ya Kongo zarasabye ko kugira ngo bazagire ikintu bashyiraho umukono ari uko byaba byagaragaye koko byibuze ku kigero cya 90% kw'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zaba zasubiye mu gihugu kandi no bagize uruhare rwo kubireba koko bakemeza ko izo ngabo zagiye, bagasa naho bavuga yuko birabyo ubwirinzi u Rwanda ruvuga bo batabyemera. Mbese ubwo busabe bwa leta ya Kongo ubona yuko bushoboka cyangwa se n'ukwivugira? Wongera ngo tujye tugerageza kubiganira abantu batwumva rimwe na rimwe bazajya bagira ngo ni biriya birwa bavuga mu itangazamakuru. Ni byiza ko abantu bajya babwiza abantu kuri ku bintu bimwe na bimwe. Ingamba z'ubwirinzi nibyo ziriho. U Rwanda rwashyizeho ibyo bita bouclier antimissile zituma bataraswa, rimwe na rimwe zikaba zanafata ibisasu bivuye ku rundi ruhande. Ibyo biriho, ntabwo ari iyo babivuze abantu baraseka ingamba z'ubwirinzi kubera ko bavuga ngo hari abasirikare bo muri Kongo ngo babyitiranyije n'ingamba z'ubwirinzi. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ingamba z'ubwirinzi ziriho ni ibikoresho bya gisirikare bizwi mpuzamahanga bashyira ahantu ku buryo igihe ibisasu biturutse mu rundi ruhande by'ubwoko runaka bishobora kutagira icyo bitwara igihugu bijugunywemo. Ingamba z'ubwirinzi rero zirahari. Kongo kuba isaba ko bivaho ngira ngo sinayibisaba cyane, ni umuryango w'ubumwe w'abibumbye kuko ufite ingabo hariya muri kariya karere kandi ufite indege zijya mu kirere kugira ngo zirebe uko umutekano ugenda. Izo ngamba z'ubwirinzi rero ntizituma n'izo ndege zigenda kuko zisesa uburyo babona ikirere burangirika ku buryo amasatelite bakoresha barayobya. Nibo babanje kubisaba mbere hanyuma Kongo bisaba nyuma, byumvikana ko bifite inyungu kubera ko bishaka kurasa. Ibyo ngamba z'ubwirinzi rero ibyo abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo biravugwa, ntabwo ngira ngo ari ikintu gishyashya abantu bavuga ko n'imikirano barabivugana. Nabyo niba koko Kongo ushaka ko bataha nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo niba nibyo nakubwiraga mu kanya kuko hakeneye ibiganiro abantu bakagirana icyizere. Niba abantu bumva hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bakumva bashaka ko bataha, ni ibintu bisanzwe ko babisaba kandi nta n'uwagombye ibintu byo byose n'imikirano n'ibiganiro nibimara kuba ko byagenda kose ingabo z'u Rwanda mu buryo bumeze gutya ntizagumayo. Hashobora kuba henda uburyo hagati y'ibihugu byombi ko yenda nk'u Rwanda rwagira ikigo cya gisirikare muri Kongo nk'uko numva bashaka no gukora muri Mozambique, nk'uko Amerika igira ibigo bya gisirikare ahandi, nk'uko na Kongo yabigira ahandi, ariko ibyo ni nyuma y'uko ibihugu byumvikanye kandi bisabanye. Rero kuba Kongo uyu munsi iri mu ntambara ikaba yasaba ko ingabo z'u Rwanda ibona ko zihari zigomba gutaha kugira ngo bakomeze batere intambwe mu mikino barimo, ni ibintu ubundi bisanzwe. Ariko nanone Kongo nayo hari gisabwa. Kongo nayo nanone hari ibintu isabwa kuko mu byo bari bumvikanye ngira ngo idoha bari bavuze ko ari abantu babarwa kuri M23 bari kuko ababarwa muri M23 rero bafungiye Kinshasa. Imibare ya Kurori twabonye ni benshi, nuko barimo n'abanyarwanda batari no muri M23 ariko bafatiwe ko ari abanyarwanda bakitirwa M23. Bamwe muri bo babayeho nabi muri hariya amagereza, si no muri Kongo honyine, amagereza yo muri Afurika ntabwo ameze neza. Na Kongo nayo na Croix Rouge bagomba kumvikana kugira ngo abantu barekurwe. Ariko nanone ku ruhande rwa M23 nayo hari abantu b'abasirikare ba Kongo bafungiyeyo, bamwe babagize abasirikare abandi bagira abapolisi, ntawe uzi icyo bazahitamo, ariko nabyo hari ikigomba gukorwa rwose ku rupapuro basinye rwa mbere Doha hari uko bagomba guhererekanya imfungwa. Kugeza ubu ngubu rero nubwo ibyifuzo bihari nta cyari cyabo, nuko gusa batsimbarira kuri ibyo basirikare bagomba gutaha, ariko si nabyo byonyine, hari byinshi cyane byamaze gusinywa bitari byashyirwa mu bikorwa. Ndagiraho ngo abantu batazajya bagira ngo turavuga ibintu uko abantu birirwa bavuga mu itangazamakuru birimo n'urujijo. Nibyo nakubwira ngo ingamba koko u Rwanda rwazishyizeho hari z'ubwirinzi, aho izo mbunda zirahari cyangwa ibyo bikoresho bya gisirikare birahari, ibyo byo basirikare biravugwa n'amaraporo mpuzamahanga yose arabivuga. Niba Kongo yumva ishaka ko abasirikare b'u Rwanda bataha ni byiza ko bikorwa, ariko hari n'ikindi kibazo ngira ngo abantu biyengagiza batavuga. U Rwanda rwo rukomeza buri gihe ruvuga ko rufite ikibazo cya FDLR. Kongo ikavuga ko hari aba FDLR yabaruye ngira ngo ni 1500. U Rwanda rwo rugomba kugaragaza ubushake bwo kwakira abo bantu baro kugira ngo batahe. Ntabwo biriya bintu kubisinya bihagire ntibikemura ikibazo, kuko ikigaragara nk'uko nabikubwiye dutangira
nta cyizere cyari cyaba hagati y'ibihugu kugira ngo bajye mu mishyikirano nyayo bumvikana ku nyungu bayifitemo aho kugira ngo bagende nk'abahanganye barebana nabi. Jean Claude Nkubito, ndibutse abumva radio Agasaro Kaburaga ko uri umunyamabanga uhoraho w'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro n'ibiganiro muri Afurika. Iki kibazo ndanje ntakikubajije, abantu bambaza impamvu ntakikubajije, nubwo bwose gisanzwe. Wowe iyo ureba mu bushobozi bwawe no mu mirimo yawe ukora no mu busesenguzi, usanga iyi ntambara nk'uko abivugaga imaze imyaka irenga 30 ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izahagarara iti? Iyi ntambara iri mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo izahagarara byanze bikunze. Izahagarara kubera ko ibi bihugu byo muri kariya karere uko byagenza kose nimagirira, buri gihugu cyose gikeneye ikindi kandi bari abaturage bose bafite aho bahuriye. Urajya mu za Gisoro ugasanga baravuga igifumbire ariko kivuga nk'ikinyarwanda, urajya muri Kivu y'Amajyaruguru ugasanga baravuga ururimi rumeze nk'ikinyarwanda, sinzi uko barwita ariko kigaragara nuko rusa n'ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo bari abaturage ikintu cyonyine cyabahuza ni uko bagira ibikorwa bahuriyeho bibafasha kwiteza imbere. Burya kenshi na kenshi muri Afurika uko bigaragara nuko niba abandi basangira ubusa bitanye ibisambo. Hariya akarere abantu baramutse bumvikanye ko inyungu z'umwe arizo nyungu z'undi bashobora kurangiza ikibazo bafite. Niyo mpamvu vuga nti birakenewe ko ibiganiro binabaho, abantu bakanicara bakanarebana bakanavugana bakareba icyo bapfa n'icyo bapfana, bagahitamo gukemura icyo bapfa ubundi icyo bapfana kikabahuza. Nk'ubu ngubu hari ikibazo ngira ngo abantu bajya birengagiza, ubu barimo barashyikirana hariya Washington DC, ruriya rupapuro batasinye cyangwa ziriya mpapuro batasinye ziravuga ku buryo bwo guteza imbere umutungo mu karere. Barakora ibyo bintu batazanye Uganda kandi nabwo buri mu karere. Hari peteroli hari haruguru iwaho buri Kongo na Uganda. Barakora ibyo bintu hari Burundi budahari, hari ikibazo cy'amashanyarazi mu karere cya Rusizi ya 2 n'iya 3 bagomba gukora. No kuvuga ngo hari ibintu byinshi cyane bitujujwe ku buryo kuba Kongo itasinya n'u Rwanda rugashobora kudasinya kuko bya bintu hari ibintu byinshi cyane bibuzemo, ariko icyo bo bihutisha kuko ntabwo imishyikirano igira igihe izarangirira ntarengwa. Abantu bagomba gushyikirana bakabanza bakarangiza ibibazo byose imuzingo bakabona gusinya. Intambara izarangizwa nuko abantu bicaranye, ntabwo izarangizwa n'utsinzwe kurusha undi. Ntabwo nemera ko Kongo iramutse irashikarasa mu Rwanda agapfa abanyarwanda Kongo ibitabihombiyemo. Sintegeza ko u Rwanda ruramutse rushirashe Kongo agapfa abanyekongo, u Rwanda rwa rutahombeye. Biriya bihugu ibibazo byabo byose byabo hagati y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yewe n'ubwo Buganda bizakemurwa nuko abantu bicaye hamwe bakareba inyungu zibahuza, bagatsinda ikibateranya bakubaka ikibahuza. Nta kindi kizaba, ntago ari intambara rwose, nubwo bazana imbunda z'akataraboneka mu karere, ingamba z'ubwirinzi zikomeye, indege zivuye muri Kongo zibitangaza. Ikizarangiza intambara muri kariya karere imaze imyaka 30 n'indi nuko abantu bicara hamwe bakaganira batabeshyana, bakareba inyungu za buri wese bakazubahiriza, ubundi bakubaka ibihugu biteye imbere nk'uko hano mu bihugu by'i Burayi imipaka ikavaho. Ibihugu by'i Burayi urabona abantu umuntu ava hamwe akajya ntabimenye, iriya mipaka ikavaho ikaba inzira zisanzwe z'umupaka w'igihugu ari kutabuza abantu gutambuka kugira ngo bagende. Umuntu akava muri Kongo akagera i Nairobi, akava i Buganda akagera i Bujumbura nta kibazo. Kuva ku nyanja ya Atlantika kugera ku nyanja y'Abahinde abantu bakumva ko bisanzuye, buri wese akajya gukorera ubucuruzi abashaka, akajya kwiga abashaka, yumva ari iwabo atumva ko ari mu gihugu cy'undi muntu. Jean Claude Nkubito, umunyamabanga uhoraho w'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro n'ibiganiro muri Afurika, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye radio Agasaro Kaburaga. Nanjye ndagushimiye. Vous écoutez Agasaro Kaburaga. Nababwiraga mu ngingo nkuru, u Rwanda rwatangije gahunda nshya igamije guhangana n'ihindagurika ry'ibihe no kurengera ibinyabuzima binyuze mu bukangurambaga bugamije gukangurira urubyiruko n'amashuri kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije. Iyi gahunda ishyigikira ibikorwa bifatika byo kurengera ibidukikije, aho abanyeshuri bazajya bakora imishinga irambye ifite ishingiro ku kubungabunga ibidukikije bafatanije n'abarimu babo. Inkuru irambuye yateguwe n'umunyamakuru wa radio Agasaro Kaburaga i Kigali, Thierry Vendayishimiye.
muri gahunda yo kubungabunga no gukingira ibidukikije u Rwanda rushize imbere gahunda y'uburezi bujanisha ku iterambere rirambye biciye mu kubyigisha mu mashuri hagahangwa ibishasha bikozwe n'abanyeshuri mu bumenyi bahabwa bashingiye ku bimera inyamaswa n'ibindi. Umujenama mu bya tekinike muri Minisiteri y'Uburezi Pascal Gatabazi avuga ko ibi kugira ngo bigegweho bifashisha ingingo ziba zafashwe ku rwego rw'isi mu bijanye n'uburezi bufise ireme zigashirwa mu bikorwa n'ibihugu bitandukanye n'u Rwanda rurimwo. Tuva kuri policy ziba zafashwe ku rwego rw'isi none tukazimanara tukazishyira muri curriculum zacu tukazishyira muri action abana bakazamuka bazizi. Iyo rero niyo education for sustainable development. UNESCO impamvu iba yabifashe ikabikurikirana kugira ngo ibihugu bigira ibyabyo bishyire mu bikorwa nk'uko UNESCO bifite mu nshingano nazo ku rwego rw'isi kubishyira mu nteganyanyigisho kubyigisha abarimu bakabimenya noneho abana bagakura bazi kurengera ibidukikije bazi iterambere rirambye risaba iki rivuze iki. Pascal Gatabazi anavuga ko hari ibigo by'amashuri byatanguye gukora imishinga mito ibungabunga ibidukikije. Amashuri yatangiye gukorwamo imishinga mito ijyanye no kurengera ibidukikije. Kurengera ibidukikije n'aha mu Rwanda twabitangiye kera tujya kugira n'ikigo nka Rema n'ibindi muzi intambara ikigo cy'igihugu cya Rwanda kugira ngo abantu barabyumve bareke gukora mu bishanga muri Rwanda ukuntu rwego mwabonye n'inganda ukuntu ziri mu bishanga cyangwa n'abantu. Abarezi n'abanyeshuri basabwa kubyaza umusaruro agace ishuri riherereyemwo bagendeye ku bimera kuri iyo si baherereyeko. Dominique Mvunabandi umuyobozi w'ishami ry'ubumenyi ikoranabuhanga no guhanga udusha muri Minisiteri y'Uburezi ukunika bivuga. Noneho twebwe icyo turi gukora turi kureba kubisanzwe muri iyo curriculum umwana na mwarimu ni gute barabyaza amahirwe agaragara aho hantu baherereye. Kangura ubumenyi bw'abarimu n'abana mu rwego kugira ngo bagire umushinga bakora uzaza muri no porogaramu ni nka competition niko twavuga. Irarura Gildas umwarimu mu kigo nderabarezi TTC Zaza na mugenzi we Claudine Musabimana umwarimu mu kigo nderabarezi ca TTC Nyamata twaganiriye ni bamwe mu batanguye gushira mu bikorwa gahunda yo gukingira ibidukikije bafatanije n'abanyeshuri. Uko niko babisigura. Twatangiye umushinga tubifashijwemo n'ubuyobozi bw'ikigo wo gutera ibiti duteganya gutera ibiti by'imbuto. Uwo mushinga ukazafasha abanyeshuri bacu kuba kwita ku bidukikije birumvikana ariko nanone no ku ifunguro ryabo hakaba habonekaho imbuto. Buri mwana ateye igiti cyangwa se abana tuzakora nk'amaklabu abana ibishyira hamwe buri mwana wenda akagira igiti yitaho. Murumva ko mu gihe kiri imbere birashoboka neza ko rwose buri mwana ashobora kubona urubuto rukomotse ku biti tujye gutera. Mbese bya bindi biga mu ishuri bakajya no kubishyira mu bikorwa kandi ibyo bakora bagomba kubikorera ahantu heza, ahantu hasukuye, ahantu hari ubuzima. Bimwe mu bizotuma iyi gahunda ishirwa mu ngiro mu gihe ca vuba harimo guhuriza hamwe abafisa aho bahuriye n'uburezi barimo leta, imiryango itegamiye kuri leta, abikorera, abarezi bafadikanije n'abanyeshure hagamijwe guhangana n'ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, ubushomeri hamwe n'ubusumbane mu burezi. Iki gikorwa cyo gukingira ibidukikije biciye mu mashure kikaba kiri ku rwego mpuzamakungu aho hari ibihugu bimwe na bimwe gushira mu bikorwa uyu mushinga birimo u Rwanda, Kenya, Uganda n'igihugu cya Seychelles. Ku ruhande rw'u Rwanda iki gikorwa kizorushaho kugira uruhare rufadika mu guhindura uburezi bukarushaho kugira uruhare mu iterambere rirambye. Binateganijwe ko bizagira ingaruka nziza ku muryango nyarwanda no kugwaruka rwago binyuze mu myigishirize ijyanye n'ibibazo bikomeye by'ubushomeri si hanganye nabyo na cane mu gwaruka. Thierry Ndayishimiye, Agasaro Kaburaga,
i Kigali. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Filime yerekana ubuzima bw'umurundikazi Marguerite Barankitse uzwi ku izina rya Maggie washinze Maison Shalom yerekanywe mu gihugu cya Luxembourg mu ntangiriro z'icyumweru gishize nyuma y'igihugu cya Norvège cyayerekanye bwa mbere. Iyo filime yitwa Fearless Journey, urugendo ruzira ubwoba, yakozwe n'umunya Norvège Oystein Raknes wo mu kigo Empower Media. Yerekana urugendo rw'imyaka 30 Maggie Barankitse amaze aharanira ko umwana atavutswa amahirwe yo kubaho neza. Navuganye nawe ambwira uko yakiriye iyerekanwa ry'iyi filime ivuga ku buzima bwe. Sinoreka kunezerwa kuko irimo umwizero ko Maison Shalom atari amatafari twubatse, ko twashaka kubaka ubuntu, kubaka isi nziza irimo urukundo, kandi ntitugire ubwoba bwo kwerekana ko ineza izotsinda igihe cyose inabi. Naranezerewe rero cyane, kumbure bari barayerekanye Oslo umwaka uheze, ubu bayerekanye Luxembourg. Turiko turarondera ingene abantu boyimenya kuko ubutumwa dushaka kuvuga nibwerekeye gusa abantu bo mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Kongo, n'ubutumwa bwerekeye kiremwa muntu wese. Tubwire kimwe n'abumva radio Agasaro Kaburaga babonye iyi filime bayakiriye bate, ninde Maggie Barankitse baje b'icyo gihugu batari ba ngira ngo boshobora kubisoma. Nabonye nk'abantu benshi bashimikiye ku rukundo, abantu benshi bashimikiye no novuga ngo iki kugirira impuhwe, kudatwagwa n'ishavu ryo kwihora. Banditse benshi baranyandikiye, hanyuma kandi icyabakoze ku mutima naho nukwerekana ko na jewe ndi umuntu w'amagara make, kwerekana cancer, kuko narabwiye uwafashe amasanamu ndashaka ko abantu babibona, bakabona imishatsi narakuye ko igitambara, arabibona ko cancer yarambabaje. Cancer naragumye mu bitaro, naragwaye cyane, ndahakwa gupfa, mugabo nagumye nere. Baranyandikiye rero ravuga ati nari mfise cancer, ngiye naje kuyigwanya nka kujya duhaye akarorero keza. Ni benshi bayishimye, ni benshi babivuze, kandi n'ubukirisu, kuko sinahishije ko ingufu ndazikura mu kwemera kwanje, kwemera ko Yesu yapfuye ku musaraba akadukiza, atagize ubwoba ngo areke ngo kwikorera umusaraba kubera urukundo. Rero nka Cardinal wa Luxembourg yarashimiye cyane, yarananyandikiye message. N'abantu babakire nk'abatwara bank barambwiye ati uhejeje kutwereka aho itunga rikuru riri ko rihagaze ku rukundo. Ibyo rero biranezereza cyane. Umaze imyaka 30 wariyemeje kuba intumwa y'urukundo. Watangije Maison Shalom igihe Uburundi bwari bugeramiwe, ndetse uza no kuyikomereza mu Rwanda. Abo bana wareze muri iki gihe wari usumbakajwe, muri iki gihe warimo ugeragezwa, bakubaye hafi. Hariho ntabwo amarutaboza hariho abana bankundiye baramfashije no muri iyo filime. Ndabivuga ko mu by'ukuri ari abana banyigishije urukundo kurusha uko ari jewe nabareze. Mvuga ko abana ari bo bandeze kurusha uko ari jewe nabareze. Rero n'ubu nibo bakifasha, n'ubu nibo ahangiye Montreal nibaza ko ndi mwibarabara ndiko ndatwagwa n'umwana nareze ariho
arantumura amvanye ku kibuga c'indege. Urumva rero ndanabivuga muri iyo film ko ndi umumama yahiriwe ku isi. Nta mumama araronka abana nk'abo naronse urubyaro, nta kumbure nabateye igise ku bundi buryo, mugabo numva mpiriwe ku mutima meze nka wa mutama bavuga muri Bibiliya Simeoni. Magi Barankitse washinze Maison Shalom mu Burundi no mu Rwanda. Nano dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga. Mbashimiye kwa mwaduteza amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi akababaje babiri karabateranya. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro Kaburaga.